Dobar dan, dobro nam došli. Ne bure. Dobro došli u part 3, gdje nastavljamo. Prošli put, čisto malo recap, uveli smo glavatog, željezara boj, koji nas je dosta maltretirao, i Black Knighta, tako da... Isto dosta dobro. Opet čičo na konju i opet neki random lik. Tako da danas nastavljamo put za dole. Idemo malo više ima dole. Tu smo gdje smo bili prošli put. Mogli bi levelat malo strength. Ne, ništa. Ok. Ne, nema veze. Never mind. Tako da ćemo se uputiti nazad. Gore. Tu su one biljčice što smrde, ako se ja dobro sjećam, što ćemo preskočiti. I idemo putem dole da vidimo gdje nas vodi. Fulo si me, frende. Nice. Legoše. Ja lego svi legoše. A ne, ovaj trubi. Nadam se da nije trubio. Ali čini se kao da je. Tako da se nadam da neće baš svi doći. Ali Jump Attack vam je najbolji prijatelj u Elden Ringu. Taki da. Nema zime, bude se. Idemo sad napucat ove šišmiše. Pa di ste burazeri? Sorry. Auć. Mora ga sorčerer. Judaj. I judaj. Idemo. All deala damage-a, brate. Sad ću ja siđem. Pa te polomim, stari moj. Dosta nice. Frozen Rusin. Ali tamo gore ih ima isto. Pa i vaš će ljubi, brat. A zašto sam retardiran? To mi se stalno dešava, na primjer, di hoću flask, to jest hoću mounta i debil flask, ono, i potrošim bez veze. It's a camp, boys! Assassin's Creed flashbacks. Ok. We do this. Silente. Ajmo, tak. Da vidimo, unutra ima ovaj konjanik i banda neka unutra, dobro, idemo mi ovamo. Mislim da ću morat horse, jer brat ima double. Sad infiltriramo enemy lines. Nisi ništa ti vidio, brat moj. Ma šta? Ma tip me vidio. What the fuck? Ok, idemo okolo. Možda me zaboravi kao... Tamo je bio enemy, ali nema ga više. The fuck you mean? Horsi. Oho. Well, to je bilo jako uneventful. Ajmo nazad. Zašto si ti okrenut ovuda? Nemojte se svi javljati, dođi. Judaj. Sneak attack! Gdje ste vi, auć? Da kako ću, Isuse, šta ću ti raditi kad ti dođem gore? Ali sad me neš vidjeti. Gdje ga brat što meditira?
Došao na Čempov stream. U meditaciji, brat, krenu meditirati. Evo ti meditacija, bre. Mislim, nemam ništa protiv meditacije, da se ne bi sad tu nešto neko uvredio. Tako da, što se toga tiče i meditacije, podržavam. Kome to pomogne, da pače. Bolje tako nego da ste ono ludi. Gdje si, Boris? Nešto si mi bio nervozan. Ok, ostaje još jedan čičo s druge strane. Idemo njega riješiti. Ok, toliko stealthu. Znači čujem... Uglavnom učinilo mi se da sam čuo da mi se neko sa chainmail onako tacka do mene. Ali nabit ćemo ovo gore. Why not? Tamo je neki item. Idemo poni. Bubreg. Bye bye lover. Royal House Scroll. Ne znam šta je, ali mora da je dobro. Kako si ti gledao sad gore? Aj, mene jebi, stari moj. Od svih glupih direkcija koje si mogao gledati, ti si baš sad gledao gore. Ovo je stealth. Ovo više liči sad na Assassin's Creed nego na normalni Ösuse. I ubi me zid jer ne gledam. Ja ću se ranit. Dobro. Svaki let's play ćemo sad početi s jednom smrću. Sad ću praviti baš ne pogodit nikog. To sam htio. Baš ono, samo ja dođem. Ajde. Dođi. Na jumpa tek jedan. Frende. Ali prvo, ono što jeste, bi mogu ići... it's a fucking homing one. Ok. Ićemo prebiti ono dvoje cigana gore. To je najsigurnija stvar. Jer će me već iznervirat kako me prate i vjerojatno bi me i ubilo. Brat me skenje u zraku. Brat će umret. Ode. Sad moram locirat ovog drugog. Evo ga tamo. Idemo asasinirat ovog što je nas ubio. Through the bushes. Bubreg. Sad više nisi balat, burez. Šta je zazvonilo? A ne seri! Kako dobro? It alerts the enemies. Nice. Kako dobro. The little details, boys. Tipa to nisam vidio ni u jednoj igrici. Da imaš tako trap protiv stealtha.
Mislim, htio sam reći ono Assassin's Creed kao primjer, ali doduše puno ga spominjem kao primjer, ali tamo je već toliko unincentivizing, ne podupire vas igrica da budete assassin. Tako da mislim da još stavljaju trepice za ljude koji odluče jadni igrati assassin ono rolu. Mislim da bi baš ono bilo jako ružno. Tu mogu, jel da? I šta, sad je... Brat zaboravio na mene. Pa tu sam, nemoj se Nemoj se... Jebi item. Ne mogu dobiti, sam dobio item, nisam dobio sam item. Pa, di si, brate moj? Tu sam negdje umro prošli, pošto ne... Ovdje. Duše moje. Ok, reću da smo uspješno raidali camp. Da porazbacamo još ova par dva brata. I ovog meditirajućeg. I to je to. Hehe. Nice, nice. I ovaj, mislim, Souls-like igre su većinom bile instance-based. Ali ovo je kao prva open world. I mislim da puno bolje leži. Stoji ili leži? Leži joj da je više open world nego instant-based, jer ovo je... ta navigacija sa konjem nije toliko ni dosadna. Mislim, svijet je veliki, ima dijelova, da, di se ono... di nema ništa, ali nikad se ne osjećaš ko da kad ću više doći, dosadno mi je, ne da mi se uvijek ima nešto. Auć, uvijek ima neki šljem koji se treba saviti. And that's it. Dobio sam item neki. Dobio sam, ne item, nego weapon. Šta si ti? Great EP. Ese. 16 deksa. Sumnjam. Idemo, brata. Izvini što te ometam u meditaciji. Ali jebi ga, Buraz. Šta ti kažem? Takva je sič. Glowing things. I like glowing things. Idemo gdje je glowing things. What? Nekako imam osjećaj da ako skočim tamo se ne... ajmo testirat nešto. Čuo sam, da ovi Winds of Jesus, ako skočiš blizu njih, nema fall damage-a. Da. Vidiš, naprimjer. Nice to know da malo ubrzaš. A ti, prijatelju, šta ti je? Došao si vidjeti moj slavni jump attack. Nema problema, Boris. Tu su negdje bili... Oho. Well, you guys, you just died. Feel ashamed? No? Okay. Da je zabrio, on izgleda kao Pokemoni. Da li umiru? Para umiru. Mislim, ubijam kamenje. Šta ću dobiti od njih? Ruin fragment, to nije loše. Aha, malo botanik. Da se tufa. Ostalo u slobodno vrijeme, on kamenoklesar tu razbija kamen. Ali ima i koji se efektivno miču. Lezi dole, frende. What is this? It is shiny. My guess, ili je portal, ili je neki fucking boss. Well, we shall see.
Ovo je boss. A, ovo je definitivno boss. A pa, hehe, pa cioj. I tip je nevidljiv. Ok. 3. Nevidljiv. Fast as fuck, boy, šta je ovo? Ok, tip mi ne da se, ono... Barem prima dosta damage, ajde. Dobro, mislim da ću me jebat sada, ali... Ali ne čini se kao nešto teško. Ako dođe u neku drugu fazu postane ono... Ne. Dobar. A mogo sam ga lupit, ali dobro. Mislim na one hitu sam. Pa bi mogao za pravilo više analizirat hitove. Nego ići na da... Ok, znači to je 3. Ok, dobro. Mislim da ga se može riješiti. I mislim da će ovo sad biti part 3 znojnje na Bloodhound Nightu. Drvrvr. Na fucking Darvirvere. Bere. Jel moguće da nema ni jedan bonfire prije? Moram neki bonfire, znači jebeš mi mater. Putem edita smo našli ovaj bonfire. Isto dobro. Tako da ne moramo koristiti puno. Umbure. Vidiš, nije bio treći. Oh well. I guess not. A je treći, čim se to meni tako, tu tako. Nema veze, we skip this. Uzmemo si duše nazad i let's go. Examine. Dodge, my body is ready. Ajde, come on. Ovo je malo bilo brže nego što se sjećam. Ho! Dobar dan. Dobar dan. On čeka sigurno da ja popijem. Okej, ko te jeb burez. Okej, dosta dobar početak je bio. Haha, sad sam loš. Greedy bastard, Isuse Bože. A, nisam imao stamina. Isuse. Nemoj. Kako sam greedy. Isuse Bože. Dobar run. Ali nadam se da... Dobro, ajde, nemoj sad izmišljati neke poteze. Let's fucking go! Znači, bio sam siguran da ću umreti. Fuck me. Nice. Fuck yeah! Yeah! Da vidim. Dobio sam njegov Vepapon. Njegov Vepapon
strength i dex. To ćemo koristiti, ali prije svega mislim da ćemo se vratiti do bonfire-a. To jest ne. Mislim da ćemo... A ne. Ma da. Bonfire. Vraćamo se na bonfire. Healat se, levelat. I restamo. I tu konkludamo našu epizodu. Da vidimo. Level up, treba mi 18 strengtha i... Ne. 18 strengtha i nešto dexa. Da vidim koliko mi još fali. Fali mi 17 dexteritija. Da, ne znam baš da li ću moći, ali... Za sad je tako, ali dobro boys. Meni se čini da smo si okej. Možda i ne. Idemo dalje, ha? We go fucking beyond motherfuckers. Znači, nastavljamo dalje. Prebili smo njega. Hello? Ti si katastrofa. Ali isto sam i ja. Jump attack. Lezi dole sto konja. Leži dole zdi konja. Taram. 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 Araga, brato, što je nastao do prošli put. Hello, my friend. Pljas. Londrvarndrn. Ok. Golda rune. Ovo su neki gate. Neki gate. Imaju i ove visibabe. Ovo mi daje dosta vibe za sve koji su igrali Demon Souls, onaj Boletarija, Buga. I onaj balista tamo mi nije najprivlačnija stvar na svijetu, tako da mislim da ćemo morat malo... Ma ništa, sniki buraz, se ložiš. Ups. Holy shit, znao sam, fucking balista. Mislim da ćemo mi to ovako. Brzo do baliste. Tip mene skinuo u zraku. A ne se u njih rolat, jebem ti mater, Nikola. Ok. You missed, I missed. Ovo je puno bolje prošlo nego što je trebalo zapravo. Ali da. Pesky little shits. Na balistama to uvijek još ako se može malo muga. Daj muga. Što znam da se može razbiti? Evo ti sad na. Što će se vjerojatno respawnat sljedeći put kada budem resto, ali koga jedan. To mi je dobro, to se mogu vratiti na starting area. Ili ako negdje drugdje nađem one gargoyle. Grace, nice. Da vidimo. Idemo prvo pokupiti to. Pa ćemo onda sve ostalo.
taman da si replenišamo sve što treba. Da mogu levelat nešto? Znači, treba mi 17 deksa, znači buđimo malo deks sada. Još 5 levela. Ok. Aha, ok. A ne, to nisam ja ubio. Oh, halo. Oh, gospođo. Ara, slijepa si, dobre. Ok. Ima tamo dvorac. Easy. Probaj maknu povez. Ma, kako da ne. Tata je vjerojatno tamo mora zapet, nije mu dobro. Dobro. Tip se jadan bori i ženska mu pošalje ono, jedi govna. Ok, tu ima jako Blood. Kako si ti umro? Koja vrsta? Pa mislim... Buraz. Skoro me prebio onaj bez mača. Koji se nije ni kretao. Dobro, njega ćemo lagano zaobići. Mislim, ono, probat ga ne triggerat. I peseki su tamo. Jesu to, idemo malo, Bloodborne reference. Kogod je igrao Bloodborne, zna da su ovo najgora stvorenja na svijetu. Ajmo, cucko. Tipa joj sad da imam neki arov. Bilo bi dobro. Dođi. Ajde. Dobro je, ovdje umiru 2 hita. Ok. Ali je dosta ružan. Cucek. Tamo ih je 3 i giganto. O, animacija me spasila. Isuse, kako si dosadan. Baš kao što te... sam htio reći... Polako, moj boj. Nemoj se uzrujavati. The fuck? Zanima me da li i ovdje ima... O, ima. Morning Star. Dosta bez veze weapon. Ali fora ime. Nadam se da nisu neki ono... Buga, ali on ćemo provjeriti bubrege. Da li ih ima. I ima brat. Maha, lezi dole. Ara, bakica. Kako ima ružnu facu? Ništa od vas. Lezi dole. Dobar, ok. Ružne bakice sa krilima. Ne znam, guši. Znači, ostaje mi... well, mislim, kad sam već tu, I guess. Ajde, agroj se. Dobar. Lecucki Arded. Ostaje još jedan. I onda moj prijatelj. Ajde. Zašto radim? Ajde. Fula oni mene, pa je to sasvim ok. To je zazvim ok. Popit ćemo ovo, jer... ovi su nervozni motherfuckeri.
Gdje si? Skoro sam full, holy shit, ono. Ali to nije ništa napravilo. Auć. Dobro. Dobro, Burez, ono... Umri, molim te. Molim te. Hvala. Da, nije bilo toliko teško. Preznojio sam se 3 puta, ono. A ti, Burez... Tip je spavao, what the fuck? Tip se pravi mrtav. The fuck you mean? The fuck you mean? Okej, uglavnom. Rešili smo sve, boys. I idemo dalje. Strip of white flesh. Nice. Idemo dalje. We be moving on and on. Šta tu ima gore? Jump, 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 jump. Skupljamo ove čičke. Ruin fragment. Zna dobro doći. Ono je za air assassination. I can feel it. I can fucking feel it. Mogu te kuprat? Mogu. Nice. Artera leaf. I tried. I fucking tried. Come on. Usro sam se, bože dragi, što ti je? Nice. Mighty shot. Kurčina nambo. Šta je tu? Vatrica. It means there are enemies. I Grace. Nice. A ne, to je vendor. Di si vendor, brate moj? Evo, prije nego što odemo do vendora, ćemo unlockat ovo. Da vidimo šta ti imaš za nas. A ti si ko onaj brat s kapicom, ali ovaj sivi. Purchase, šta imaš? Imaš ništa. Demi-human bullshit, imamo selat, mislim da bi trebao već imat sada, može. Boost rune acquisition for a time, dobro, kukriki, nije loše. Da li mi se isplati prodavat oružje? Da fuck, šta ja ovo je? Imam neka oružja koji ne znam. Bacit ću ovo jer mi fakat ne treba. A soulsi mi trebaju. Falail isto ćemo bacit. Ti si toliko dobar oružje. Toliko dobar, what the fuck. Toliko dobar oružje nisam ni znao da te imam. Tako da, shield taj, ništa. Kapice ćemo prodat. To ću pustit nikad, ne znaš kada će zatrebat, ovo je ružno. Jer na kraju dana je onako bitan Fashion Souls, koji još gleda, ko gleda šta se stavlja. Ne, to me zanima. Stavite dole, slobodno baci komentarije, da li većina od vas igra Demon's Souls, ono, gledaš gear koji su stetovi ili ono mora biti drip? Ono, mislim, da lepo izgleda. Može sad ono... To jest da li više je Fashion Souls takozvani ili ljepota nego stec. To me baš zanima. Ljepota all the way, by the way. Samo lepi. Dok ja nema boga da dođe na to, treba mi previše, ali dobro. Mislim da ćemo ovdje stat. Došli smo daleko. Znači, ako je ovo kraj mape, tu ima još nešto. Da, to ćemo sljedeći put. I dole negdje, nadam se da je neki bossić nešto, za sljedeći put da osvojimo u tom castle Marina, zaboravio sam već kako se zove. Tako da vidimo se u part 4 gdje idemo odnijeti tu, na onaj toren tamo vjerojatno na vrhu, tati od ove slijepe ženske
kojem piše da je kupi naočale, jer ne može više ovako. Ništa, laku noć, dobro jutro, kako ko je kad di gledo i šta. Tako da ljubim vas sve, brat, u čelo i peace.